nan Nabi gedaya sah dam kawin. Misi draw nemi draw na ayah na ne inang sabo. Roh linto ne pekawin. Ku jenama ji muslawat ke Nabi lah go. Nyan sah ke jenamanya. Nyan dum haya Nabi. Di mana orang lain yang je ke jenama anak daram kawin? Ana. Sawa mengkawin dengan muslawat ke Nabi. Nek getanya Nabi Adam. Jenama yang tega mengkawin dengan Hawa adalah muslawat ke Nabi getanya Muhammad. Nabi getanya golom na ke hana mupat lob. Tapi selawat ke gopnyan kajah ke pegot ke jenama perkawinan Adam dan Hawa. Teman lagiannya ukuran le. Nah haya apa hana? Dah dia pegah matang haya Soekarno dengan Nabi Muhammad. Han nu seo Johan bek yo nu. Han. Meno kejadian. Wate nu pegat Nabi Adam lam syurga. Sidrau wage. Man tengah ge bak perde kaya. Gekalan ticem dua boh mayang-ayang. Inang dengan agam. Lagi anak inang dengan agam bertanya mayang bak talo jalan. Cukeh kena, cukeh kede. Ya, menan. Watai gekalan menan karena Nabi Adam sidrau wage. Terbersit lah mati ke. Ya Allah sangkira nangan ilung sidrau lagi ticem nyan nah. Thang mangan kede hudip. Ya, terserih lah mati. Kebetulan terbersit lah mati Adam lagi nyan getepu oleh Allah. Watai getepu oleh Allah gepegatlah sidrau pasangan gepu seliau Nabi Adam. Gepu seliau Nabi Adam yuk bak kaya nyan. Lalu tengah seliau antara sadar dengan tidak sadar, getarik sikrek tulang rusuk Nabi Adam yang belah kiri. Gepegatlah Hawa. Maka perumoh getanya orang agam adalah tulang rusuk getanya. Maka perumoh getanya mehi becut. Ladom mehi ba idom. Ladom mehi ba igau. Ladom mehi ba babah. Ladom mehi pat lom bak punyung. Yang golom na mehi perumoh ngalakau entuk wanya dang juga cermin pat tanya hi dua tu. Yang kita juga raw ni. Pokok ji mehi. Perumoh tetap mehi ngalakau pejut karena perumoh gepejut dari tulang rusuk lakau. Sehingga tulang rusuk lakau belah wi dit bacut. Kurang sikrek ketimbang tulang rusuk belah unun. Sehingga tengah seliu, tengah antara tengut dengan kan tengut geteh dengan hada geteh, gecabutlah sikrek tulang rusuk. Gepejutlah Siti Hawa. Ban perut dikejut Nabi Adam, gekalon si rineng kana iku gopnyan. Lalu gesunyung jarau. Lagi anak muda ino, anak muda ino, hana kau. Lagi anak muda ante mutemu ngani inang sunyung jarau. Ismail, Rabumah seorang anak inang. Ya, menan. Nya kali hena kenalan jamu nyan. Itayo kan menan kenalan le sunyung jarau, pegah nan uragam, pegah na urinang. Alnya laki nomor HP no. Ya, menan. Ya, kai le. Wate ge sunyung jarau ge cuke kun malaikat. Mah ya Adam. Mah nyan kencum ben pikir com mirana. Mah makna mah prehilai Adam. Prehilai hatta tuaddiya mahraha sehingga engkau bayarkan maharnya Siti Hawa. Hanjut ilai Adam, hanjut cukai-cukai. Baru je cukai ilai bayu jenamai. Maka ada anak getanya ino haimi ngen kai meranu. Nyan bek nabi tiak cok-cok. Nyan adat getanya kelagian kan? Asai kamera nu bunuh orang minggu meranu. Minggu ke kayak cok. Hoi me ke dek. Sehingga kaji ngecok-cok nak payah halim kawin. Hanja ilai. Baru hala orang agam cukai hurinang bayu je namanya. Bahasa Aceh mumat jaroma malim. Mana hala. Gepegah le malaikat Adam bailai.
Hanjut mat ilai bayar jename ilai. Gekuli Adam. Wama mahruha. Teman putra jename Hawa nyan. Kun malaikat qalu antu salliya ala Muhammadin. Muslawat legata ilai. Ke Muhammad sertuh ge saboh napa. Ya jename. Menyonyan jename long kira ada anak tanya je tak pegat ke laganyan yan. Hana uragam selawat sertuh ge saboh napa. Saboh napa kan dari sini teruk tajak ke dia ubireun. Deman sona. Be ya ne. Pegat aju. Terpegah murah jename putra. Muslawat sertuh ge saboh napa. Mihana terus sertuh anak kubi. Benar. Kai le gum selawat tu nyan dak nak pegah Nabi getanya Muhammad kalau mupat. Tapi selawat ke Nabi getanya kalih ge pujut ke jename. Nyan uko je kera na hayu Muhammad pohana. Matang ilop la makai matang hayu urang sedih. Matang ilop akai ro kalau bereh. Jadi gum selawat le Nabi Adam. Gum selawat lah sabah nafah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Hana putuh-putuh. Gum selawat 70 ge. Tertuh 70 ge gum selawat. Maka ge perkawin lah. Mana terus ge sertuh muno. 70 ge tu gemutang. 70 ge tu gemutang. Maka ada bang tanya kena urung kawin mutang jelame kan? Na bandum na gemutang be le seperleh ya. Tah hana pupuwa. Sebab urang mengkawin mutang jename lagi katanya ya belau saka mutang, tah saka 3 kilo singoh lujuk peng. Sah belau man belau mutang keun. Mukawin laju jename ji singoh bayu atau tonuku bayu. Nyan sah jename mutang. Nabi Adam jename ge mukawin adalah selawat ke Nabi, geyum selawat sertuh ge, geyum selawat sabah nafah 70 ge, 2/3 sama dengan 1/3 gemutang.